Dobro jutro, opet je prošlo podne. Dobro. Danas mi je rođendan, dobro. It's your birthday. Happy birthday. It's your birthday. Happy birthday. It's a great day. That's what we say. Happy birthday. Danas je 22.12. i danas mi je rođendan. Jej! Evo, ja sam se malo uredila, presvukla iz pidžama, jel? I malo šminke nabacila, da ne foram zombie style, bar ne za svoj rođendan. I 22.12. je, dakle, danas su izbori. Tako da prvo idemo baviti svoju građansku dužnost. I ljudi, nemojte zaboraviti da glasate za onog ko vam najviše ponudi. Budite pametni. Budite pametni. Došli su rezultati izbora i jedino što vam mogu reći je napušite se dobrih droga i izgurajte narednih par godina. U suprotnom spakirajte kofere i odmah odite van ove države. Stvarno me jako sram što sam okružena sa ljudima sa kojima sam okružena. Općenito u ovoj državi. A osim toga, rođendan mi je prošao super jer sam bila na večeri sa mojim bracom. Evo, mi smo došli. Došli. Sestro, vidi, piše ti. Šta piletina? Da, bila tu večer, sve rolada, definitivno. Vrhnje za kuhanje, domaći njoki i sve ostalo. Mislim, moram ti to snimati sve, ali ti trebaš duže što biš ti htjela jest, ne? Pa znam šta ću, ono što si preporučio. Ovako, bijela pileća rolada. Nisam uopće renkana. Ali sam ja trenutno. Ja sam bio renkan prije, ja sam bio u Goldjanu sam bio završio. Yummy. I to je bilo to od mene za ovaj video, ekipica. Vidimo se u sljedećem videu. 27.12. će biti prva kava sa Lori u kojoj vam dovodim gosta sa kojim ću imati intervju. Dakle, imat ćemo jedan intervju sa trećem majicem koji će nam dati svoje vlastito iskustvo osobe koja je pola godine radila i živjela bez plaće. Tako da ako vas to zanima, dođite 27.12. na Zmajevo gnjezdo u 5 sati popodne na live kod mene na kavu. Eto, vidimo se ekipa.